mina ngabona ngabona igazi lichitheka mina ngabona Ngiyakhala ngamalebe agcwele imizimba yabesifazane kanye nezingane ezaphangalala ngesandla sabesilisa kwamhlaba. Ngiyakhala ngesandla sabesilisa esinoqothini bengesisekele ishisi lokuba sele kwamhlaba kugazelele kuwo. Iningi labantwana lingumdingo bajabhana azinabani ungasibhekelela sinakekele ngendlela efanele ngoba sonke siyalidinga uthando likamama ngaphandle kwembokotho siyikudla. Kuye kwakala amahlula amabili esho khona ukuthi thina sesithuka izanya silalo kwenyoni ihlala nokwesaba ukuhlelela uvalweni ukuthi sizangayithini esilandelayo. Ngoba besilisa ukuthinta kwabo kakhulu amanzi ambodlwane ukuphakamisela abesifazane sanda ukulandela ukhipha umphefumulo mhlawumbe ungenacala kaze yisiphi isifundo nitha sesifunde kunina nisaziphathisa kwabantu abangabanga ngaphambi kokuthatha izinqumo. Kuye kwakhala wesifazane wesibumnyameni ngeke ngathi kumele inkondo sokuhlolisisa ukuthi ubani lokhalayo nabenkondweni. Kuye wathi kimi mfana wobuciko kuningi kuyonakala ngaphansi kwegama lothando. Okubuhlungu ukuthi abesifazane basebenzisa isiganeko uma bedinga uthando kanti abesilisa basebenzisa uthando uma bedinga ukudlulisa zona iziganeko ezingenambeko. Ngiyeke ngezwa ngephimbo lwesifazane likhala ebumnyameni esho khona ukuthi mina kangembethe emphefumulweni ngiyahlukumezeka la ngilele khona ngithola isitalo. Inkinga ngafa kabi ngesandla sowesilisa wayebhizisa okalami. Oye wabuye endlini ethinte kakhulu esigabeni esikambalo. Oye wangigoqelela wathi angilale naye ngingathandi. Ngimtshela kangangeni wathi manginqaba nenkomo kamama uzongiphuca kuphela ngingaphinde ngikubona ngoba ngazama ngakho konke kusemandleni ukuyisana naye kepha kwanilanga sibuka nomoya ngoba kwathi eqeda kwenza intando yakhe phezu kwedokodo lomzimba wangishiya amanceba amahlala emqaleni angiphindanga ngakubona ukuba kwenhlanga ilanga. Kodwa mina ngabona Mina nginembuzo ezinkulungwane bantu besilisa. Bengisacela abadlali ngiphe izimpendulo ngoba mina anginazi impendulo. Ngempela abantu besifazane banenzeni. Mina bengisacela ningixoxelele ukuthi banonengane lengane engakhulumeki engaxoleleki. Mina bengisacela ningixolelele ngoba kuyimanje ngeze isililo somuntu wesifazane ohlukumezekile osekhathele ukuhlukunyezwa. Umuntu wesifazane wakhetha ukunyela ngempilo yakhe kwezothando ngoba nakho emtshela ukuthi uyathanda kepha namuhla sebekhetha ukumbeka isandla. Inzala bandla lapha eNingizimu Afrika isihlukunyezwe kakhulu ihlukunyezwa abantu besilisa. Namhlanje ngithi ake ngithathelana iphepha nepeni ngoba inayo inkondlo osihloko sayo sithi sekwanele ngokuhlukunyezwa abantu besifazane.